fini. Kokingoa ko se le wata ni saloi. We start our celebration today. I asked the Philly to play a hymn for us first before we start.
whakahau koe tau awanaki he whiwhi. Leo ngona e whotutu pia me ane awhi. Ka koe tau ausia e ahoni. Tau whimata ki mo ui he tau he lei pia koe ofa e tua māpati. Mau inga pito e tau kamata he ahoni. Mau inga ke kamata aki e tau whanonga ke wholofola e. Ko hi he koe tau anoa e tui taku. Vai kai te tau kamata mai o tua. Kai te tau ilo e mea o tau whaia. But if we start with him, o se vai ua, ai ngā o tau whaia. Ko ia he pehe ko mai pea e wholofola na heni pe mo ki tau tō. One of the famous and familiar with our children and us also. John chapter 3 verse 16 talks about the reality of God's love. For God so loved the world, he gave his only begotten Son. Because whoever believes in him shall not be perished, but have everlasting life. If we talk about this verse, from our children and us adults, we're all familiar with this verse. But it talks about how deep God's love us. And the reality of God's love is found at four things in this verse. The first one is God's love is so great, a great love. See the first line of the verse, for God so loved the world. Only one nation that we all know that God's love, only Israel. Not the Gentiles. Gentiles is a non-Israel. Like the verse says, for God so loved the world. His love reached us beyond the limit. He should be ended his love. Only Israel. But we are blessed. His love is reaching us. So God's love, the reality of God's love is a great love. Because you and me has that love. Love is a feeling. But when God sent his love is a person called Jesus Christ. The second one is the reality of God's love is a given love. The law of the Moses was given in the Mount Sinai, in the desert. But God sent his love. Give his love, Jesus. There is a piece of music. It says, God sent his Son, and they call him Jesus. He came to live, heal, and forgive. He lived and died to buy my burdens, our burdens. An empty grave is there to prove that our Lord is living. And because he lives, you and me feel tomorrow. And because he lives, all our fears is gone. That's how love, that's how deep the reality of God's love is, a given love. Romans chapter 5 verse 8. God shows us the truth of his love. Jesus died while we are in our sinful nature. The third one is not only the great love, the given love. The third one, he should believe that love. That's a warning.
Because if you can't believe the love of God in Jesus, you will never leave. But if we believe in Him, like the verse says, not perish. And the promise, the last one, it's a great love, it's a given love. We should believe in that love and the promise of His love. You'll never die, but have everlasting life. Like John's Gospel says, if you believe in Him, even if you died, you will live. But if you live and believe in Him, you will never die forever. Kami ayah ko unun mai moya he fefi ke kamata aki ay tau fia e fefi. Ko te tau kamata pe whakatamai ki pe. Ko lawe ko tau kamata e whakawhaki. And we should start with God. Ko hiu tau whemata ki he, tau fia, tau whemata ki he ofa e atua. Tau wha mo oni ko tau pei ho loto whare, ai mo oni e ofa e atua o whai ke tau mai. Wha whitai ki tau wake pe mo e ofa ko ia ke tau fia ai e tau kātoa o tau ahoi. This is the first time I o kawai he whawhame pai. Tau fia o tau pe tau wha mo oni ko hawa pe tau he atua. Let us pray. Yo tua mafi ka mau tamai fa he vane afio. Ma uno mai he fa fikin ka ku fon ko mau loto e ponga ia. Loto ku fa fita. O hi ko e taki fon a ko pe. Fa ka fa mi e nga ta fa ki ko to pe mo ui. Ka ko e be sa tai na te fe uma ano pe mo ma mai. Ia honi mau fe mata ki mo ui. O hi pe ko tau le lei ai a fiona ke fai mai ma mai mo ui. Mau hen pe ko fa na ki mau to. O mo le ko nga hi. Mau tupu anga iki. O nau whakapuri atu ke whakanga. Kana e hanga hea whiona tongia ho nau ngahi tu ngā. E mo oni rea ku taka he whonua. Na e kei ngā ngātu pe. Ai tu anga a whawha. Kau hiko e a whiona. E maulotu pe o whamahalo ati a whiona. Ne o koe mau I heni ke whawhetata. Ka mau manata. E teki nau tolu. Na mau tupu ai e mau ngai whame. Mei he ka mata anga. Mau fia loto pe eki. O ke to'o atu ki nau tolu. Ka kua ke ui mai ki mau tolu. Ke hogo atu ai fua whatongia. E whāmi, e sias, e whanua. Hāpe whainga community o mau kau ki ai e whanua koe ni eki. O mau au si ai e aho. Koe mau kau I ai, o mau wau ki ai. Koe ta taki hau pe I ai a whio. Mau heni mo ngai whāmi. Koe hako moi ang haa. Ai hako o soane o wahai. Ai hako e tuate moi. Ai hako riko I hifo. O hako reko. O mau heni. Whai pe mau whamono, mau whawheta. Mau fia. O ki mau tolu e ki mau wako mai mo mai.
Mauloto pe ki whawhikai atu. Whawhau e ki proklama koe. Whai e mau whiawhia, whai e mau whawhikai. E ki puke ki mautolo, ki he whiawhia o tāo pe mo whina ngāma lea whia. O hange koe tāma e apostolo ki Filipai, mo whiawhia ia e ki kautoe ai atu ki mo whiawhia. Whiawhia pene o tatau, po e mea toka ki e whina ngāma o e whia. Tāpo ki ake mau mai family, nau tolo nau organize ngai polo kalama e aho ni, e ki mau whamāra. Tuke hoki ko toa pē mau whai whatongia, mau whiawhia e aho ni. Pāna mu kakala atu ki loto tatauna. Kare mau whiawhia e mau mai family. Ke loto ia mahu mau whai, tunga peho aloha Jesu Christo, ka mo mau whamui. Amen. Tell what to me, Savoy. I'm going to, unfortunately, our only uncle that is alive today is unable to make it today, so I'll humbly ask Celia, please, to come into their whakawhenua. Please, Celia. Ki a fio ai o te wā i ho tau hau. Whatapu atu. Ki e whanau. Whangamoko punu. Mai moa. Ka koe lahi taharia. He whanau. O kuhinga e tau whatataha. Pepe he. E kua tapu mawahe. Ki he whaiwhekau. Wata whine saloi. He tataki o e tau whataha whamiri e whiafko e. Whataku atu mau ka e ngā roto poha mo hatau whanua. Whataku ki he whanau ngā hitu ngā whare to toa pē. O e whanau, whewhine, ka koe e whangamehikitanga i au e whamiri ko e. Pē ku whakatapu, ki he whanau, whangamapuna, ai whanau tangata. Whatapu whoki e ni. Ke ngā hitu ngā whare ko toa pē. O ku tau i heni. Pea ku tau ofa whoki. Kia lango lua. Lua lala. Neo mo kai ke tau kaui. Pē. Ai whataku mawahe ki he tukotaha o tau ui he ahu ko eni ki a mapa, ngana. Ne lawa mai ke hulu e tau ki i reunioni he ahu. Whataku atu ki a teki motoa hono kotoa whanau whangamoko puna. Likohi, moi anga e Leone. Moe whamiri kotoa, he a whakoloko eni. Ka tā mua mōku, ki utu he ako eni ke tā ngofua, neo mōku i loi. Koe si i kita.
Ka koutou e ao ko eni. Ke talango fua ka kato. I he ui. Oku omi mo oku he ao ko eni. Famili. Hange e koe lotu o hake. Koe eiki he nea ko tuape. Kai kau ai eiki mo lotu I ho tau famili o ko ilo. Koe koto kula noa ai famili o tau whai. Neo mo oku toe pea whanau. Lahi he ngahi tunga whare. Ko nau mole atu me he mamani ko eni. Kako ko eni mo au. O ko takau he aho ko eni. Tatau mo e ha. Ai tau fia he aho whakakoroa ko eni. Ko e ofa mo e tau hea e ki o whai mai tau ngā whamili. Pehe ki ho tau whakalahi ai ngahi. Hoa kotoa pehe o e whanau tangata. O tāna ki mai ki ho tau whamili. Pea tau kaunga kaua he aho whakakoroa ko eni. O ikai ke iai hale ai a he aho ko eni. E whiunga, ke whamaloa atu ke te ki moutor hono kotoa. Ko wiko langa ngā au e ne mou whai pe taua umai ai ke aho ko eni. Whamaloa whoki. Ki a tali a uli. E he. Kia te vita, ka o mātonga. Pehe e ku whamarolahi, ki he whanau a mori. Nei kai ke tau mei kau he ako eni ka koki moutonu. Katoa e whanau pepehe ki he whamakapuna. Kauhi, koe ngā hina ka ngā ue mai whakatutu o polo kalama. Ne mō whai ke whakatatahatia ki tau tōru. Pea pua ke tau manatu, a kei po ui, e ngā tunga whare. Koe whamili te ofo whani. Koe whamili, nai masiwa. Ka koe mea pena I loa e whamili koe loto. Nā ngaro I te mōtoro ai hako, koe hako ko eni. Nā nau lea mō ngā ue, ka nai mahuru ato ai lotu. Ka koutu I koe, langa ngā ue o whai he tamai ki tangata, pepehe, ki he pōpō ato o whai. Mō lamu, noo. O wau ilo, o kuia e taime nei hau mauru kilo ngā aki mautau tamai I whewhine. Ka koki mautau tamai tangata au mau I o pehe he taime kotoa pehe. Ka koe aho ko eni, o tau whiawhia lahi. He ofa e kipa tau wā mai he aho ko eni, ne ongo nā tau whakaamu ke tau kāu whakataka mō lua lala he aho ko eni. Ka ku tau ilo I si whai ka taa whakasino. Ko lea au e aho ko eni, whiawhia lahi I ka koha, whiawhia lahi. I he tau whakataka. O tau ilo. Ka nai kai ke mō whakotutu ai polo kalama ko eni. O ko ilo. O ko kai ke tau kau he aho ko eni. Whamalo lahi at kia te mōtoro no kotoa pē. He whakotutu o e polo kalama ko eni. Ta wa usia mai ai e whiafu ko eni. Ko e lea whawhetai e ki he ofa. Pea tau kau ai he lau he aho ko eni. Ofa lahi atu kia te mōtoro kotoa pē. Ki mōtoro kai te mahino I e kulea. Tōku whaporimori pē whanau whakahopua. Kai te koe atungai au o tau whatataha I he ni o ki ai ngahe matakari ki he kehe. Ka ko
ilo o ko ofala hayat ke te motor he me ko to ape pe a kai a halia le le ia e fai he fiafo eni ko tari le le pe ki motor pe a ko eni pe fa malo la he ke alusio he ma o fai na mali o a ko eni kai ke ko gol fa mole ke u fa na pe lo tu e a ko ia pe ki lea o a ko eni o fa la ia tu fami malo. I'd like to invite Olam up here. She's going to give you a brief knowledge of our history, of where we come from, who we are as people. It's actually something to be proud of. So don't ask me to tell you that I'm lost. So I'd like to invite Olam, please come on. Ko whatulau ke ahoa ko na mahuinga. Pea whatapu mo ngahi hākatoa peo kutomu ke whatapu. Kai ata mo o koe whainga maari e ko e. Ke whai pea ki whakapo no roa to pea hange pea. I mean, for the non-Tongan speakers, this is more like a family tree. And I'm so sorry, I know you wouldn't understand and you guys wouldn't know who this is and that. But I'm just obeying what they asked me to do, so just bear with me. Hange koia koe aho ni koe mahalo ko maho inga tape aho ni ko ngā koe whanau ko ia aia ko tupunga aho koe ni ko ngā koe whanau a Leone pia ko Teresia mo Lamu. Ko kore pe ke ukamata pe me ia ki nau tonu kau toki lawe atu lera ke tupuanga i tawhaake o Leone, pia mo tupuanga i tawhaake o Lamu. For the non-Tongan speakers, for all of us here, I don't know whether B was here or not. Not yet, I guess. For all of us, our ancestor, it's from Leone, he's the man, and his wife is Molamu. And their kids are your mom's, it might be your mom's or your dad's parents. So all of their kids, some of them are here, like their kids. I mean, some of Leone were all from Leone Molamu's grandkids. I mean, yeah? Yeah. But I will start from the oldest up to us, to the generation now. Ko whanau a Leone pe mo Teresia mo Lamu, ko lahi taha, ko wake e manu he Aotea o loto poha. Fika wā ko Maimoa, fika tolu ko Morimori o la Kepa. Hoku kia ia tahine whewhine ko Whina Fisi, toi tahine whewhine pe hoku kia i ko Moe Waka. Hoku kia i ko Tamasi Tangata ko Parenata tu Alau. Hoko ki ai ko tahine whewhine ko Seini Lātou Hōrewa. Hoko ki ai tahine whewhine ko Vikasi Sisi Kamea. Hoko ki ai ko tahine whewhine ko Siria Lopaola. Hoko ki ai ko Tamasi Tangata, and he is the one who is still survived, who's still alive. But unfortunately he's not here, and that's Uncle Lua, and some of you might call him Papa Lua. Pea koe hoko ki a lua ko ala koka tankina siu ki ululua. Pea hoko ki a iko tahine whewhine ko Kalala, sisi taha ko Tamasi ko Etuatu. Whakakatoa e na whanau ko toko taha tolu. Kana to iai pe mo e na whanau ohi, aia koe Tamasi Tangata ko Miriam Whehoko, o Whiu Tau,
O tamai fefine ko satua pe amoane, pe mo tamasi tangata ko latima. Ai ko whakakatoa ene a whanau a maulamu pe amoreone. Whakautumu pe te ngahi toki, te ngahi taktaha hako ke ne toki whaka, ke ne toki hao whakahoko atu nau tō ngaro anai ni ko kalamana Okay. Ko leone, ko ene tupu mai me ia etuate. Moi moi anga liku o hifo o kolonga. Ko e tupu aia ko etuate ko tamai a leone. Tupu leva etuate me he tangata ko soane whihoko. Ko soane whihoko ko e whohaia o liku o hifo. Tupu leva liku o hifo me he nuku whikanima ko nuku moi moi anga ha o kolonga. Aia ko tupu au mai a koe o tau. Ko nuku moi moi anga ha ni aho no whohana e ua. Aia ko ni o hifo ni tau iai. Pe mo whina o whiri mo ulie anyo paua e maaftu i aulahi e ahon. Ko maaftu i aulahi ono ni maia a whina whiri mo ulie. Ka nuku whikanima lewa a moi moi anga ha. Ha wai e moi moi anga ha e tau tol, maaftu i aulahi e ua upe whinau Liko hifo lewa hawai ki a tau tau, whinau whili mo ulie lewa, maaftu i aulahi hawai ki a tau, au hawai ki e taiki. Aia ko nuku moi moi anga ha, ki a liku ohi hifo. Liku ohi hifo lewa na ia e ne whanau, ko soane whihoko, ko lai taha pe ia ko soane whihoko, Hoko kia tahine whewhine ko mo unga o wheholoi. Pea mo tangikina. Aia o ha ko soane whehoko lewa na iai lewa hono o whoha e ua. Ko etu, ainu tau hawai tau tolu. Pea mo puri mo e anga, I'm sure some of you are mo si whakatuanga ia whaase a kau whisi i ahi, i hatau me au whai ko uhinga o ia. Ko etu ko hono o whoha, a kisoane whihokona e ua pe hono o whoha. Ko lipo hihifo, na e ua pe hono o whoha ko puri mo e anga pea mo e. Kisoane ko ia. Ai au hao lewa mea. Koe whanau lewa ai tuate moi moi anga ha. Ai ko etu anu te kokoti ai. Ai nei mari a etu ki tuhua pea mo haa te iho. Pea mo melesia tohu ia. Ai ni kou tau whanau e atu pe hu ia. Tau hingoa ia pe whewhine ko inu. Whanau a etu pea mo melesia. Pelahi taha bea ko leone. Hoko giai ko tamasi ko suka. Hoko giai ko parenapa tu ala. Hoko giai ko tahine whewhine ko haiterensia. Hoko giai ko tamasi ko sosefo. Aya ko tamai a koe asiki viu. Hoko giai ko soane. Hoko kia sefo ko Ameria kata. Kasisi taha ko soane. Aia ko tau tonu lewa tau hau me ia leone i whanau ko eni. Aia kana aia ko leone lewa na hanga pehe tamai tangata ko eni o to'o pe e inua ko hingoa ko toa e tu na tau i pehe whakai. Aia ko leone na ngawe ake eri ko hifo ko pea whaai ko hifo ia tau tonu. Alu lewa se koe nga ake mo ia nga hako pea na whai ko mo iai. Pea ku whai etu pea soane he ko ia nga ake eri. Ko nau aia o unfortunately na si maloloa a haiterensia o na to fine pe taha kau tangata ko Amerika o ben whanau i Amerika o hao e kong kia tau ko ne halama men tahi ne taha e puto a hoi ko whanau i Amerika
Aya ko tu anga ya ole ko mo lamu ko le ma ko vika mo manase tu fua na utoka. Na ia fa to ma ane pe mo ta okete mo lamu. Ko lai taha ko final whakakomi ka e tau. Hoko ki ai a final ka vero. Hoko ki ai a tahine whiwhine ko mere makaoko. Ko ia ina ne hanga ohi a seini. Hoko ki ai a mokulamu me sisi taha hakau. Pea hoko ki ai a hakau pea sisi taha e tamasiko folau fisi. Me whanau ia koe ki ai koa mokulamu. Te vidare puke ki te paake a mohulamu ko mohulamu ko ne fae ko fine ko vika. Te e to moa vika ko karis. Pe mono to moa taha ko mea ko winga be ko winga pe ko ai ki ta winga ko wa fele pe family ka ko winga ko ka sel ka ki ilo. Ko to moa ko no mohulamu ko fae ko na mohulamu ko vika ne to moa ko karis. Pe mo na mo pe mo vea pa mo na ko ane o te tamamula ko karisi ha ana ya fatui pe mo ofiu ko me na pusia ki ai mo la mo reo ne ofiu na to ko wa pe ai ko fatui pe mo ofiu ai pa wa ha tau ko lo ko vea ai go hawa ko ha tanu hala sen tanu hala ko elia ko fa ko mo ko na ya te ko te vita malunga hulema ha ana ko severe ha ana ko ex prime minister ko atoa ko Fred Severe ko hemo ya tinendo atu ai ko kautama ko te vita malunga Pero kau foki leva que kulava nai ko rupe na ke ma fe fea kau foki leva que na fe ma to tupu anga ko nuk mo yang ha ai ba whanau a nuku moi ana ha kori ko hifo taine fe fine como uma ulu fe holoi ko ia ko pa wai kwa tu ko malohi pe mo ele viami ai go ko ilo mahalo na fa ia e na ma tu a fanga me tama ma tomi na fa fa wa ya la ni ko ele ko vinga ko fa loa mo fe ko ene kui Fikaua ke taine fe fine ko tankina si ki ululua pe mo nuku mo baha. Ko nuku mo baha ni kai saha no hako ne mate ke isi. Liko hifo ko hono foha ko soane fe hoko. Soane fe hoko mari de vai pe mo ki nia kita taka mo tau. Aya o jai ko no fo pe ewa uri mo e anga o pa wai ko e fisiahi. Biamo eduate tau ha wai tau tu. Como unha un ferroi lema ai to ko tu ki hakauta tu tanga hunu ha ana ya ko a ko malo biamo ele. Vai pe mahal kuna kai ko mo ilo kia. Ka no fa que fa mala ta ahora que me seguir el motor aí a coisa que papai para que hawa mi lugar de tu pé ta fa que bem café aí a testa hoje ni pat com maco aí ko ya ko lu ko ya ha que ali ko hifo que se só ne fico que Eduardo leva que a Leone leva que tal. Voy a pensar.
Okay, we come up to this part of our program where I'm going to ask each family to bring all their siblings, grandchildren and introduce themselves to everyone so everybody knows who everybody is. Okay, while the fellows getting ready for dinner, I'll ask you to give us a little song just to warm us up and we'll start from the oldest. Okay? The oldest sibling of family and grown up. Maria Losa
finish out. Aya ko family be ya na to ko full family ko fa na wedu mo to koi lai ta ha ko ri saloi ko ne ma wat to lai ta ha ko ne fa ka le ko Maria di la pa fica tolu ko Presia kata uno, kata kata masih, ya kata masih kau berkah ini. Ko fuka eki, ko jika tolu ya, ko ulaki ko misaloi ko jafa, ko dia fuka eki, ko fare ko, lalu dia kata uno separa, Maria bermusafir. Kakak di family ko ya, bahagi di motor ke sisi bagai family. Oh ya, unhagi di, kau Fanaweni kata uno ka masami fanau mo pun dapat pas kado mungkin aja kamu fanau elahi virsaloi mau be ke ulama mai maafa kare ya fanau ini koko kai ki untuk aku siahulia aya kondisi mama awat de fanau oku ya baila kakak yo Maria baila di halaman ano di bawah lah malam itu gaya kami pengat target di baila kami aku paham kita kau wadah buat atau no que ito Hoko rea na hoga tamasiko patan tawa ko patan tawa ken ko ma fai ko patan tawa ke kalah yen oki ya mai mua ma wasiliwa kai kakak tu he kami kodi malu nak pergi ngai pa tak pas menjai malu dia cuma tu tangan bawa tuan ko Edward mo yang ha no fu Hawaii yang ho ke mo tamasi beta ko saulan no fu Hawaii mo ya ko be na fana ko mo fu ko fika hiva o se ne wada fu salo ko ma ko fa ki tawa peka hai ko ma ko na ko mere Maria de Salón kalau dia mafanau teror fa fifi to wa tanga dia be mau ki mo puna ewa o ki mo puna tanga na no faste ko ya o ki family ke la ba no se ko kine na dia fa family te ya ko mau be mo si la ba mai ko ga ti mau malo api
Ko e sisi tare wa ma tolu e dai me fini ko vai siri a no foi ai America kai si lava mai ko e fai mari ko ri ko ku ke aviu e hoko le o matala e tafaki ko bia e to ko wa ma kui ale ane o se mo e hoko de na family ko ya kada ki pe e viu ko i he ni ko ma fa e ko te ke fai ka to ko e me ko to e
fica tolu rewa ko moi anaha. Ma ko me ma ufakina I mo fahera le ala taha ma ko le tu aki himoa. Ko moi anaha ma hoya ki ma fala ki rota moala na heni me na ki fa nau kata ko me ki bua ki ke me ma ke ma. Ko na taha ko moi leka. Fica o aqui a Tamasiko JT, fica todo que é Maia Vicasi, fica Faco Maicolo, fica Nima com Morimori, você se tá que bebê com colatu hore, malo. Que fica Nima, a mim que fica Faco, filho Urie. O kunehen pamoia pa no family paoia ki nuku pe abo ni toua ki afifita oreba. Buena koha o te ko na kamu na mo na kamu ta to he amo. Pe afika ni maleva ki au Continua com teleisia mulando na loto de Barcelona. Bawa milei matu alabao, kita nasigo kalau sakama monga one. Okumie kema kipanau ko Tatiana, biamo Tenio, biamo Maata. Oye me malo. Koko ia ko tehina ko maimoa pae Waikaraka o kuitonga ia ka mono hoa na kitahine ta pia pehente ame makutamasi ko Rafael Vitarini o kuitonga pe moia ka mo mausisi taha ko matantu enoa o kui Hawaii ia mo taha ko papasi ai ko whakatoa whanau atukou pe amo mori ko toko bahi ono tangata o fefino o ilo po oa na whangamoko punahi toko wanoa o kai te umarele o koe o pe malo
ke hoko ate whatongia ko enu. Ko ki familie ni o pale napa mo meleleo le kaki mua pa mau to hoko atu mo fe mau ke mau si o ko mau ki fala ni ko no ki ko ki tape ni tangata e ki e ko si ano ta fitu mo fulu maua nega e mama o me ai pe hiki atu kau ki ai e mau ki me si la loto e o mau ki fala ni o mau fala amu ke mau lawa tu ya ka to hoko atu e mau fatonia ko mau ki me si la loto ka ta ki ke ta la fala same tolfa vesi le palu mo kamata ki he eiki o ilo o kusai monu ia ka koe toa o kufanga ia koe ki family ko eni hange koe na mo mea i ne ngawe aki he tangata eiki a hingoa mau kaina o topoha pela mea mai anuku ne talange fekau ke lavange o fe mau ke talanoa mo tangata eiki ko eni ne faka amo anuku ke to a hingoa mau kaina o topoha me ke tamai ko eni ko hui ko pehe nuku ka faka hingoa ake faka osfono he pehe nuku o kutua hingoa matapule kia mau kala e loto to pe tangata eki ko eni ko hiu kai te to ia hata ha ke fai e fatongia he fonuan he family he fonua he siasi pene kore pe e pale napa kataki o ko fia ke fai a fatongia whakamata pule pe a eke iwi pe au ko mau kai ngalo topoha ko ia family ko eni ne mau hoa a pale napa leone ko mau fae ni mele leone ne ia ai whanau ne mo kai ke mau kakato i hene. O ko e lahi taha i he whanau ko e ni, ko whane hawea timani, mau hoa kia kelemete timani ki hasini. Ai au ku tupu ai o ki ai heni, ai ongo toko ua hen he whanau. A whane hawea timani, ko Aloisi o Finau, kataki o lala mai ki mua, pea pehe ki a mele a kauola. Ko e hoko ki ai a ko e whine motu ai a whahoha. O Silia Manomoa, takai whala ka noporo. Pe emosione fina manomoa. Ia e mawhanau. Toko nima. Ko lahi, ko noko, tapai ngatu. Te hoko, mau hoa ia. Kia pita te hoko. Me funga konua. O ke ai moe o moko puna toko ua. E palahame. Tontonu te hoko. Junior, pepehe ke sione finau, te hoko junior. Buka tako lava ki family ko e mua. Ko lahi taha ia hoko. Ko sio kata me sitaleki toko lahi manumua. Ko e foha lahi eni, te hoko ki ai. Ko pale napa, leone. Junior manumua. O ki ai foki ka mo whakatokolahi e family. O
o kiai pe amoe kau mea ko sa ko Maori ko hoko yai ko timo te fisila mafi manumua kata yo timo ahike ni maki pea o kiai mo whakatokolahi hoki ko kau mea ha moa ko no ingoa Mena Smith. Pero si taha ko ki pepe ko ni ko si en family ko no ingoa ko la heta ki ama fo o manu ko ki familia ko kaka taki ko pule lahi se one final manu mua family malo ko hoko yai ko fifita ko maloto te ko faos e ko hingoa ko eni ko whakahingoa ia e tangata e ki o kia ho tau family homa te ko whakahingoa a fifita ki hai ka mo ilo pe e ne to o te ko ia o kia fo mo e hoa ka he kai whakahoko atu tu pe ia ke mau te fo pe mo hoa ki api Pea koe sisitaha he whanau ko Mulikati Leone. O ki ai toki mo e whanau whewhine ko tolu unau hen. Ko Amelia, hoko ki ai ko Suri, pe hoko ki ai ko Siria. O ki ai toki mo e konga e whanau o kai ke nau heni, pina ofisi, mau hoa ki a sete o mau whanga. O kunawi Amerika ki nau tō. Pea pehe ki a seniwha, mau hoa ki a Gary. O kunawi Amerika mo ki nau tō. O kōtui, koe kakato ia whanau ko eni, whanga makapuna. Pea neo pe koe ke mau kau whakataha i heni, ka koe fia o aho ko eni whamiri. Koe turi mai ai whae mei tonga, ke tau kau ngā kau he aho ko eni. Ko ia pe tua o whātu. Ko langkana ko tuinya orian o ki Amerika o kumande mo ki ko mbeni paka be ko lo ate ke pana pana na ki pusia ke to hapai ko mania ena talia ori ma hoi ke hamon Mana sana itu betul. Oh, tahu tak? Yeah, and the audience is Leilana. Oh, it's a tree. Please welcome Leilana.
Johnny is unable to be here today. And after the term is Mary. And after Mary, it's me. I'm Dave Holmes. Married to Marie Carmen Tagahori from the Hokianga. Hokianga County. And we have 9 children. The oldest is Rachel Tagahori. And his partner is Paul Tagahori from the Hokianga as well. And they have 7 kids. The oldest is Haki, Hayden, Carol, Mikori, Leroy, Mamai, or Jeremiah. And of course our little Princess Lexia. The second oldest is Taikarahi Ritama. His partner is Mona. They have 5 children. They are able to be here today. Other duties that they have to attend to. After Taikarahi is the most There's Lois Tagahori. He's not here today as well. And then Lois Hapeiki. He's up north, so he's unable to come. Hapeiki, after Hapeiki is Selenino. He's not here today, but he's got his 2 kids over here. His oldest is little Lucia. And your name is Maya. After Severino is Cedric. Which I'm able to take today also, he's over in Australia with his partner. So after Cedric is Little Reese. Partner is Jewel. If they got 1 kid, it's Cedric. And then we have Maureen. And 3 Tagahori up north, so I think all of us. And we also have another sister, the youngest is Phil Macy, who passed away in November last year. So his kid was supposed to be here today, but because they were a bit late. So so that's the back Severino stand. Thank you.
Ko e familia ni o Kalala Saini atu hore Leon Lolo. La Maria Saini ki baba o ko mau tupu anga ia. Ko e kau hafkas me kolonga pa mo lea. Ko la familia Saini kamu Gustafu la toko fa. Ayo kau lah taha. Aku family te nau uyat ke. Nau mari ki London ke tahi ke Tuesday. Kona ya mafadau untuk kono ko lah taha ni ke tahi ke Paris. Kamu pagi baru pulang. Kamu pergi mau pun nak kota. Bahawa aku kiai kita hidup ko Nikita. Bahawa aku kiai kita hidup ko Leilani, ko kai hidup di untuk kai kalau kai dengan ngau. Bapaknya mah tokotol tangat ko lai tahu bagi aku hidup dia pada dia. Bahawa aku kiai ko Gustav Oku yang no filmodo na no nawe Hamilton na mohongo que aí tá usando Thomas aí o matocon no ya mau pa ko pemo Cristi que tu acho que hoko yau que fa hoko to family que tom o hingogo toma toutai que está solo Hawaii o Vanessa o toko nima ka ko ta hine lahi hau ke lere mai I ma ua ne mea ka e hapa nai o no hinga ko Tian o fika Hawaii ko Bree no fika Tolu ko Sofia fika Fa ko Vivian ka ko e sisi taha bego ki tamasi ko Malakai Malo ofat No Tapaingatu Loloa Holani. I'm married to Kalistiane Laulele Holani of Kolomotua. We have 8 children. The oldest is Tankina. She's got a Samoan partner and my only grandchild, who's my heart, Kyrie, but they couldn't make it today because my grandchild's sick. Next to her is the second oldest, Malpa, who's named after my grandmother. And she has a partner named Justin. Justin, can you read? Just one. And number 3 is Gloria Phoenix. And then it's Isaac. And then it's our other son, Victoria, our girl. And then it's Galistiane Jr. And then our baby girl, Hifo, and our baby, Case. And that's us. Thank you. Malalele family, go Pinoa, go Unisi Lolo, and I better speak English now before I swear to my ex. I'm married to myself because I don't want men to look after me. But these are my 3 beautiful children. The oldest is a gal, she's 10, and then Filippo, he's 9, and Sione, the naughtiest, he is 3. Love you, family.
to my family, thank you very much. Now we're gonna ask the ladies, can we please see to our food, make sure it's ready. We're gonna have a kai now while Phyllis playing some music. If you guys prepare the food so we can start.